to je to. Inače, samo bih to rekao da jednostavno smo znali da će biti veoma teška utakmica. Kolin ima strašnu ekipu, pošto bili su drugi u grupi, veoma teškoj grupi. Naravno, mi smo imali puno problema sa povredama, sa nekim bolestima i sve živo. I ne znam, jednostavno smo uz ovo publiku, mislim to je strašno, mislim to je nešto strašno. Mislim, ja sam igrao svugdje, igrao u Hamburgu gdje je bilo 13.000 i sve i jednostavno imam 39 godina, žitak je, stvarno žitak igrat. I ja se nadam, 6 golova imamo prednosti, ali to jednostavno ništa ne znači. Ja sam uvijek oprezan u tim stvarima, pošto nema euforije, sad nebitnije je da nas coach odmori, mislim to će biti malo teško po njegovu, ali valjda će nas malo da odmori, barem psihički i isto fizički, tako da budemo najviše mentalno u takvom stanju da možemo, pošto šta se desilo danas, desilo se to da su apetiti porasli i to je veliki problem gdje moramo puno da pričamo i jednostavno da nema euforije, počnemo iz nula i pošto svi znamo što ako prođemo šta je to za jedan Metalurg. Ok, hvala puno. Hvala. Pa možda ne treba engleski ako su naši ostali samo. Ako oni neće, mislim... A? Treba i da. Okay. Da, možemo. Dobro. Pa prvo što bi naravno da bi dao čestitke igračima broj 1. Oni su najzaslužniji. Međutim, imam potrebu da kažem hvala, blagodaram našoj publici. Mislim da smo mi danas i napravili i rekord i posjećenost i ne znam šta sve nije bilo danas. Pokazali smo da imamo najbolju publiku, ali onu iskrenu, sa puno ljubavi prema nama i poštovanja. Danas je najteže doći do poštovanja. A u tim ljudima, u toj djeci, u tim djevojkama, ženama koje dolaze na utakmicu, vidim poštovanje prema našim igračima, prema našem klubu. To mi je posebna čast i ponosan sam na to. Jer danas kažem, sami znate, najteža je kod nas riječ poštovanje. A to je bilo danas i svaku utakmicu naši navijači, neovisno kako prođemo, imaju prema nama taj. I mi zato smo jako odgovorni prema njima i buduće naš klub mora slijediti tu politiku. Vidite, mi smo znali da su oni iznimno dobri u obrani. Naša obrana 6-0, jedno 20 minuta, mislim, Šuki, vi pratite sve, vi ste 3 gola od 20 minuti dali. Oni nisu mogli gol daviti. I to znači pobjedili smo ih njihovim oružjem. Naravno da nismo imali dovoljno, možda i nismo izdržali. Oni koji nas prate znaju da imamo, cijeli mjesec imamo problema sa povredama. Atman je ovaj tjedan prvi put dirnuo loptu. Vugi bolestan. Mali Cindrić također bolestan. Da ne kažemo, nemamo Majsovskoga. Da je nekome rečeno da ćemo mi sa tim problemima ovako dalje ići i tako dobro igrati u Ligi prvaka, mislim da mi niko ne bi vjerovao. I stoga svima u klubu, od igrača, od najmlađih igrača i svima i vodstvu i na čelu sa našim gospodinom Jordanovom, mislim da smo im i publici pružili veliko zadovoljstvo. I da nisu bili, nitko nije bio ravnodušan. Baš su navijali za nas i nosili su nas. I u najtežim trenucima, vidjeli ste da drugom polovremenu došli od 20. minute, mi smo došli u jednu krizu. Krizu u smislu da je teško bilo izdržati. Ovo je ritam, oni se ne predaju, to su Skandinavci, nema predaje. Tako da, moram reći ovaj zadnji slučaj, to je bilo, a ne bih htio ipak da ne kaže se da ja hoću sad nešto, onda bi neko obratno to shvatio. Je što mi smo pobjedili 6 gola razlike, to je jedna solidna prednost, ali jako ćemo se prevariti ako mislimo ići u Dansku, misleći da će biti lako. Biće jako teško. Iznimno teško. I mi moramo biti to svjesni
Tu će glava jako puno raditi, dobro je rekao Vugrinec. Moramo se dobro pripremiti u glavi, to je vrlo bitno. I vjerujte, kad bismo a pozitivno mislim ipak, trener sam koji vjerujem u to što radim, vjerujem u moje igrače, vjerujem u naš klub, vjerujem u sve. To mi je bila, vjerujte mi, jedna od najdražih pobjeda, da se plasiramo u četvrtfinale. Jer mislim, kada se uzme u obzir sve što smo prošli, a jako nam je bilo teško, mislim da smo onako moralno zaslužili. Međutim, to moramo izboriti na igralištu. To nije dovoljno reći. Treba to pokazati na igralištu da zaslužujemo četvrtfinale. Međutim, bilo kako bilo, ja još jednom kažem, kako god završila ova godina u Ligi prvaka, jako sam ponosan na moje igrače, a na sve vas isto. I vi ste nam pomogli jako, mediji. Zadovoljan sam. Danas smo imali nekoliko junaka. Bio je, svako imao neku svoju partituru, ali neki su malo duže trajali. Kao Stanić, kao Vugrinec, u nekim trenucima i Mirko Lovski. A puno i ono je u obrani jako dobro. Imali smo puno onih junaka. Zato je tim najjači igrač. Jer tim afirmira pojedinca. A danas ove nabrojio sam, a i druge, i bio bi nepravedan prema drugima. I oni koji nisu ulazili, kucalo im je srce za Metalurg. Jako sam gord, ponosan sam i ništa. Čućemo se poslije Danske. Puno hvala i blagodaran site.